Ronaldo or alongside him. We will just have to wait and see. Portugal have played in more World Cups with Cristiano Ronaldo than without. This their fourth with their talisman. It's their seventh World Cup in all. Gianluca Rocchi from Italy is in charge. Two Italian assistants. Ryuji Sato from Japan is the fourth official. And back in Moscow, there is the lineup of VAR officials led by Massimiliano. Carvajal gut durchgesetzt, erst gegen Arturo Vidal, dann gegen Jerome Boateng, Kurft nach innen, Isco. Erster Abschluss Real Madrid und es ist der erste Münchner, der ehemalige Münchner Toni Kroos. Tehát most gyakran a vonal mellett kéne a ballábával észszerűen megoldani a helyzetet. És hát kétségtelen, hogy a Real támadásai is megsínlik, hogy sem Marcelo, sem Coentrao nem bevethető a poszton. Arbeloa nem tud olyan szintű produkciót nyújtani. Da Madri, colpo di testa di Zanetti, non riesce ad arrivare subito sul pallone Pirlo che lo gira però di prima poi per l'attacco di Marchisio. Troppo lungo il pallone di Pirlo. Zanetti, lungo anche lui un po' per Poli. Poli riesce a proteggere il pallone, grande primo tempo in questo avvio di Poli. Ancora lui. Calcio di punizione per l'Inter che ha cominciato bene, 15 minuti, la Juve fa un po' fatica a costruire il suo solito gioco, a dare la solita intensità alla gara. Perché l'Inter quando perde palla nella metà campo offensiva non arretra, rimane lì, va subito in pressione, soprattutto su Pirlo che ha poco tempo e spazio per poter giocare con questo ragazzo Poli che lo attacca e poi gli riparte. Chiellini. Messi, il est passé l'Argentin face à Kroos, la passe de Messi pour Paco Alcacer, il oriente maintenant sur Rakitic, Jordi Alba est seul, le voici servi. Le latéral avec à nouveau Léo Messi, contrôle manqué là pour Messi mais il glisse derrière sur Busquets. Iniesta qui peut donner à Jordi Alba, il choisit de frapper Andrés Iniesta, peut-être pas la meilleure option choisie par le capitaine. Mais là on a vu aussi la même chose qu'on disait tout à l'heure de Marcelo, c'est Jordi Alba qui disposait de beaucoup d'espace devant. A Xavier bramkarz Futbol Akademii ze Szczecina to tylko potwierdza. 4. minuta gry, 1-0 prowadzi Akademii Futbol ze Szczecina z drużyną ze Stalowej Woli, ale teraz przewaga drużyny właśnie w żółtych strojach i znów Xavier Ponichter na lewą stronę, niedokładny wyrzut tej piłki, nie zdołał jej tutaj opanować grający z numerem 12 Konrad Klęk. Znów dobra gra obronna, ci chłopcy naprawdę sporo potrafią. Broni się drużyna ze Szczecina, ale to szansa на контратаки. І teraz спокійна знову підповідь. Рішення нападника сербської команди дав шанс своїм партнерам підстрахувати самого себе. Ну і потім вже спільними зусиллями таки перехопили м'яч. Микита Шелекета крупним планом. Ось я говорив, що 2 товариські матчі збірна України відіграла проти кіпріотів місяць тому і в першому поєдинку виграли 2-0. Шелекета і Денисов відзначилися забитим м'ячем. У другому поступилися 1-2, і тоді єдиний м'яч у складі української команди провів Андрейко. До речі, варто відзначити, що у української команди такі серйозні кадрові перетурбації відбулися. Якщо порівнювати... Och det gör den också, Zlatan tar med sig bollen! Zlatan Ibrahimovic! Han gör mål! Han gör mål! Zlatan gör mål! På stopptid i de sista sekunderna! Zlatan Ibrahimovic gör 2-1 till Sverige! Gör 2-1 till Sverige! När matchen är slut! Och på vilket sätt? På vilket sätt? Det är helst avstått från att blåsa överhuvudtaget. Brolin stark. Titta. Så har han Kenneth Andersson där borta. Som tar emot. Och skjuter. I mål! Die dus verkozen is boven Van der Heijden vanwege zijn specifieke verdedigende kwaliteit. Omdat hij ten koste van alles duels wil winnen. Zoals hier bijvoorbeeld. Omdat hij natuurlijk een standaard situaties koppend erg sterk is. Voetbal misschien wat minder dan Van der Heijden. Dit is Dolberg. Nu uitkijken voor Feyenoord tegenover Van Beek. Overtreding
van Botteguin. Houdt hem vast met beide handen. En dan gaat Dolberg fraai liggen. Obrani. Do četvrtog pogotka Hrvatska je došla u 58. minuti. Strijelac je bio Petković. Deset minuta kasnije, u 68. Petković je s ruba 16 metara pogodio i za 5-0 Hrvatske, što je na kraju bio и konačan резултат ovog двобоя. Колегите от Испания отделиха цялото си внимание на тези спорни моменти. 98 455 човека има на Камп Ноу. Както се казва, стадионът е запълнен на 99,99%. Неймар намира Меси пред наказателното поле. Лионел Меси отказа се да подава на Ракитич, пропуска момента. Сега 4 човека около него. Паса е за Луис Суарес, той спира. Топката излиза в корнер. Поуплаши се като че ли Луис Суарес да опита удар воле с по-слабия си ляв крак. Това за мен беше по-правилното решение. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la pantalla de Cábala Futbolera. Como cada domingo, el partido del Real Madrid, de la Liga Española, presente en la pantalla de Cábala Futbolera, en la pantalla de tu celular, en la pantalla de tu PC, en la pantalla de tu televisor. Aquí estamos para compartir y disfrutar 90 minutos de fútbol espectaculares. Juega el Real Madrid, está todo confirmado. Enfrente tendrá un equipo de los duros, de los pesos duros de roer en esta Liga Española. De muita competitividade do Dala. Vibrou como se tivesse feito um gol. É assim que tem que jogar para enfrentar a Argentina, não casa. Tem que estar focado o tempo todo, jogar com garra, com luta. A comemoração por um carrinho, eu deixo para lá para outros comentários. A disposição valeu a pena. Aí Otamendi. Zabaleta. Ela passa de novo no Otamendi, chega no Mascherano. Forçou demais o passe, a bola foi muito forte. Ali apenas... Αναστασίου, ο οποίος επιλέγει 4-3-2-1 με τερματοφύλακα τον Στέφανο Καπίνο. Τρεταφυλόπουλος, Κουτρουμπής, Σίλντενφελτ και Νάνο είναι οι 4 στην άμυνα. Ζέκα, Λαγός και Πράνιτς οι 3 χαφ. Ο Ζέκα είναι ο μοναδικός από τους 22 που έχει σκοράρει σε ντέρμπι Ιωνίων. Αμπέντ και Ατζαγκούν πίσω από τον Μάρκους Μπέρ που είναι και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Τριφυλιού στο επόμενο πρωτάθλημα. Μέγερη, Μπόγκα, Αβραάμ Παπαδόπουλος, Μασάντο, Βαλντές, Φουστέρ και Σάμαρης. Στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι εκτός Σιώβα, Σαβιόλα, Τόρες, Παπάζογλου, Κάρολ, Σέπο. Siellä kaudella, että katsotaan tuleeko tänään yrittää myöskin samaa, että koettaa ykkösellä suoraan purkkiin tuolta kulmapotkusta. Kyllä. Sieltä haetaan pitkällä pallolla Rannistoa. Rannisto jää kuitenkin kovin yksin. Mikko ei tuoda sulle käyttöön siellä! Siellä välittömästi Parkkali antaa Parikalle pientä palautetta. Se on ihan hyvä huudella, kun itse on vaihtopelaajana, ettei ole käyttöä. Mutta voiko olla, että siinä vaan Parkkalin käyttö on nimenomaan se, että hänet on otettu tuonne huutosakin johtajaksi? No mä luulen, että siinä kyllä kuitenkin